Moji kontakti sa Ratkom Mladićem. Kako sam ja doživio njega? Propao mi je plan deblokiranja vojarni i 22. se rujna 1991. povlače prema Gaćelima, sjevernom dijelu općine Šibenik. I zapravo tek od tada ja želim reći da je Mladić izuzetno poštovao Šibenik, Šibenčane i one ljude koji su ih predvodili. Sad kad ovome, tako je jednom zgodom rekao na našim pregovorima: poštujem Šibenik, poštujem Šibenčane, pokazali su kako se brani svoj dom. To je rekao u Žitniću. Nekad je važno što veliki neprijatelj misli o tebi, a pogotovo on je poznao da je u Šibeniku poražen i da on više nije ni pokušavao osvojiti Šibenik. Negdje oko 3 sata, 4 sata nazvao je Mladić i pitao zašto 20, to je znači bilo 26. studenog, nije krenuo konvoj prema Žitniću. Josip Juras je njemu protumačio da je prema sporazumu dužna da prati naša policija, da je on dan prije zarobio naše policajce, držao ih zarobljene dok nije došao taj oštećeni pokvareni kamion i da jednostavno imamo problema s time. On je onda zaprijetio. Rekao je: slušajte, srušit ću vam branu na Peruči. Sravnit ću Šibenik sa zemljom. A Josip Juras, koji je s tim razgovarao, odgovorio mu je: prijeti ti šači, materi svom, a nećeš nama, ispustio dušanicu. Nakon toga smo nas trojica, dakle Bubalo, Juras i ja, razmatrali, a što sad? Sigurno. On ima dovoljno tih dalekometnih granata da može udariti po Šibeniku nemilosrdno. Nazvali smo ga ponovno, sad sam ja bio u fazi sa zadaćom da omekšam stvari, da ublažim stvari. I znate što sam doživio tog trenutka? Nešto nevjerovatno. Mladić je javio i grca u plaću. Ovo je nešto najinteresantnije. I kaže meni: gospodine Erliću, pa bre Josip Juras spominje moju majku, a ja je nisam video već duže od 6 mjeseci. Znate, tragikomedija je u tome što je to bilo 3. ili 4. dan nakon masakra u Škabrnji, gdje su mnoge majke i očevi otprilike godina, kao što je njegova majka, nisu imali šansu nikad vidjeti svoje da su ubijeni nemilosrdno u Škabrnji. Dakle, u tom je tragedija toga. Drugi dio segment, gdje sam se ja češće s njim osobno susrećao, bili su pregovori o razmjeni zarobljenika. Znači, već 26. kada je pomoć treba krenuti, 26.11. dogovoreno je da se nađemo u Žitniću i pregovori su počimali. Prije toga je bilo, oprostite samo malo, 19.11. bilo je u Pakovu selu, ali tu se Mladić nije pojavljivao. On se pojavljivao samo u Žitniću, jer je već tada Šibenski sud raspisao za njim tjeralicu zbog ratnog zločina i on se nije usudio pojaviti na hrvatskoj strani, već se u Pakovu selu stalno dolazio pukovnik Hasotić, a u Žitniću je bio Mladić. Dakle, 26.11. u Žitniću smo se sastali prvi put osobno. I postavio se toliko autoritativno, toliko da on nije dao zapravo svojim ljudima podređenim ni da riječ zbore. Tada je došlo do onoga što ja rekao da poštuje Šibenčane i na tom skupu.
I kad smo utvrdili listu da ima 126 Hrvata zarobljenih na području Knina, a da ima 66 zarobljenih Srba, oni su insistirali da to bude 1 za 1, a mi smo išli princip svi za sve. Ali on je uporan bio, kad sam njemu govorio, ali gospodine Mladiću, zar vi mislite da mi trebamo dati za pukovnika, za majora Kosa Mitrovića, koji je kod nas u Šibeniku u zatvoru, jednog kojeg ste vi zarobili u Gračacu, koji je rezao lozu u vinogradu. U vinogradu, da oni vrijede 1:1. Pa stvarno je nevjerojatno vaše razmišljanje. Međutim, on je ostao uporan i nikako nije posustao. Kad je pokušao pukovnik Tolimir, koji je bio također član njihovog izaslanstva Jugoslavenske narodne armije, da nešto reče, on je najviknuo: šuti bre, Tolimire, ne želim da te čujem. Dakle, nije to njegov odnos bio samo prema Hrvatima, prema neprijateljskoj strani, nego to je njegov odnos bio i prema svom kolegi Tolimiru, koji je kasnije bio prvi zapovjednik bosanskih Srba, a Mladić bio njegov zamjenik. U jednom trenutku je Ivo Čović upitao: pa gospodine pukovniče, pa ste vi svjesni što vi radite? Pa vi granatirate Sinj, vi udarate po autobusnom kolodvoru, po centru Sinja, to nisu nikakvi vojni objekti, pa to je ratni zločin po međunarodnom pravu. Znate što mu je Mladić tada odgovorio? O čemu bre govoriš? Pobjednik odlučuje što je pravo, što je pravda, a nema tu ratnog zločina. Dakle, to je njegov kredo bio. Uništi, ubi, kakvo ratno pravo, kakve zakoni o ratnom zločinu, to kod njega nije postojalo. Ako interesantno je to jedno način razmišljanja. I još ću jedan detalj samo reći. U jednom prigodom odlaska na jedan od tih naših razgovora o rađeni zarobljenika, nešto sam ja trebao utvrditi prije nego krene, nisam bio siguran hoće li se održati ili neće, onda sam ja nazvao, postala jedna veza, onda preko koje smo mi broj jedan, preko koje smo mi mogli stupiti u kontakt. I kad sam ja njega nazvao, je rekao sam: dobro, znači ipak je, evo sad ću ja krenuti i doći ćemo mi negdje za jedno 45 minuta, sat vremena stižemo u Žitnici. I znate kako mi je dobrodošlicu pripremio. Ovdje na Okući podlukovnik iza Bilica odmah. On je znači odmah, a to se nikad nije dogodilo, možda 50 do 100 metara, upravo u vrijeme kad smo automobilom prolazili tuda, pale su 2 do 3 granate. To je pokušao dobrodošlica, a ja sam rekao sad će on misliti, pitat će on što je bilo. I čim smo došli u Žitnić, on me dočekao na vratima, rukuje se sa mnom. I kako ste, Erniću, putovali? Odlično, je bilo kakvi svijetljivi? Baš nikakvi. Naravno, nisam mu htio dati do znanja da njegovi su ti ljudi fantastično pripremili, udaljenosti točno, ali pošto je Okuka, nemoguće je tu točno, možda 50-100 metara je istočno od ceste Pala. Mislim, ovako malo jedan detalj na koji način vojnički, to u redu, to vojnički, mi smo bili u ratu tada i to je bilo očekivati. Ali to ignoriranje ratnog zločina, da to ne postoji, da pobjednik utvrđuje pravo i on ima pravo sve. Tam, nažalost, nije pobjedio i zato je to više sad. To su moja, recimo, nekih 7-8 puta sam se susreo s njime, on je više izuzetno arogantan, tvrd sugovornik, ali poštovao je samo snagu sile i snagu ono što smo mi pokazali u Šibeniku, to je nevjerojatno poštovano.